TV rero hano ku Kicukiro aho turi kuno munsi turi gukurikirana amagare tukaba duhuye n'umufana w'ikipe ya Manchester City nk'uko mubibona. Witwa nde? Nitwa Nezimana Eric. Nezimana Eric. Yego. Watangiye gufana Manchester City kuva ryari? 2012. 2012. Umukinnyi wakundaga kiragiye ninde? Nakundaga uwo bita David Silva. David Silva. Kuri uyu ngubu ukunda nuhe? Ni Bernardo Silva. Bernardo Silva. Bernardo Silva. Yeah. Witeguye gute umukino muza gukina n'ikipe ya Arsenal kuri no munsi? Uyu munsi ya Arsenal tugomba kuyitsinda. Kuko dufite abakinnyi bakomeye. Twazanye uramurandi bita John Renders. Ndizera yuko ari bufashe cyane. Urizeye ko mushaka gutsinda kuno munsi? Urabizi match yerutse mwaratsinda hari ibitego 5-1. Oya dushaka uyu munsi amanota 3 basi kugira ngo twegire imbere. Urabibona gute ino season ukuntu yatangiye ukurikije ukuntu Manchester City buri yari imeze mu minsi ishize? Iyi season Pep nawe yari afite yagize imvune nyinshi. Niyo mpamvu bakinnyi nyine batakoraga kuko twagezemo hagati dutakaza imikino. Ura mukino w'ejo bundi twatsinzwe na Tottenham. Yari amanota 3 kugira ngo wenda dusatire Liverpool, ariko ntago byakunze. Niyo mpamvu uyu munsi dushaka amanota 3 kugira ngo basi dukomeze tujye imbere. Ukurikije shampiyona yo mu gihugu cy'Ubwongereza ugakurikirana shampiyona wenda zo mu bindi bihugu basha gukurikirana, ubona ari ukubera cy'abantu benshi bakunda kureba ibintu byo mu Bwongereza? Shampiyona y'Abongereza irakomeye cyambere, cyo irakomeye, niho hantu haba competition ziri hejuru ugereranyije no muri Espagne. Rero shampiyona y'Abongereza kandi kuri iyi si nikunzwe cyane kurusha izindi hose. Mu Rwanda ufana iyi kipe? Fana APR. Mwiteguye gutsinda Pyramid? Pyramid tuzayikuramo. Ejo mweretse kuri match ya APR mukina na Gicumbi. Ako ukuntu nabonye mukina ntago bijyanye no kuba mwaraguza abakinnyi. Oya, iriya ni shampiyona y'u Rwanda. Shampiyona y'u Rwanda buriya uzabireba neza tujye guhura na Pyramid. Usanzwe ukurikirana Neon TV? Yes. Watangiye kwikurenge kuva ryari? Ni ukuvuga ngo ni nko mu kwa 4 gutyo cyangwa mu kwa 5, ntago nibuka neza ukwezi, ariko nsanzwe nkurikira. Usanzwe nkurikira? Yes. Witeguye gute gutumira mu Bwongereza? Oya, uyu munsi ntago bikunda. Oya, ndashaka kuzagutumira ukajya kuri Manchester City. Nta kibazo, byanshimisha. Uraza kuma contact yawe. Nta kibazo. Amagaro yabona ute? Ndabona ari byiza. Tayari yasigaye Uno umunyarwanda warunyuzeho, niyo mpamvu abantu kwishima cyane.